Díb agus fáilte chuig an Eurovision 18 agus mu sé padair agus bhí cúpla lá iontach am go dtí seo, bhí de seag ag an blue carpet go dtí an opening ceremony hÉireann. We were drifting like two icebergs out on the ocean. I was doing all I could to keep you close. Right, we've been joined here by TG Cahar. How are the boys? How was your Irish? Cooper Focal. Oh man, fair. Cooper Focal. Lisbon Bloc. Tá sé anha. Tá mé ré. Tá sé an a te on blue carpet. So we'll have to see how we're fixed out tomorrow. Tomorrow's the first jury show, and then Tuesday obviously is the main show that people can see at home. So it's the competition's heating up, and so am I, wearing black on the blue carpet. Yeah, so we're going to be taking it easy tonight then. Agus a réir bhí de seag ag chlár na multóirí. Tá an seo ag main arena le an jury show eile. Agus sé sin na bheith seans ag multóirí an Eurovision na semi-finalist le eile an nach. Agus duine sin agad mulla suló seamach beo ar telefís an marach. Since we started going out. 'Cause I'm way up and I ain't coming down. You're taking me higher. Lie to me, oh baby, come and make a closer. Lie to me, oh baby, lean up on my shoulder. Lie to me. I'm not your toy. Sin deire le ihe le cheannas na multóirí, rinne Ryan iontach na cap goil seans amhaig éidir an ihe marach. Bhí Cyprus tá siete agus bhí Israel iontach agus bhí Finland iontach freisin. Is grúpa andacart ag Ryaníocht na cap gníonna se go. Agus sinna bhí ar siúlán le cúpla lános an seo ag an Eurovision. Nis tí bhíochaman sin tá main arena agus an bhés Ryanig sin am nacht. Nis tá grúpa andacart aige tá daoine rág méid Cyprus na rud a luguachta amach ach tá cap goil seans iontach ag Ryan á riad go dtí an bouta príomhcheannas.